Family ici cia andũ 22 kuma Juja citũrĩte na kĩeha na maithori thutha wa andũ ao gũtharĩkĩrwo na kũragwo nĩ hiti, na thutha wa President William Ruto kwĩranĩra kũgiria family ici maithori na shilingi milioni 5 rĩu mbeca ici nĩ cimakinyĩire. Kwa hivyo wale maadui wetu ambao watasema sijui pesa hazikufika, si nyinyi mtatembea na kusema zilifika, na tuko na evidence pesa ndizo hizi za His Excellency, na nyinyi mkienda mashinani kujaribu kumobilize, mkiambia watu yule kiongozi ambaye tuko naye His Excellency William Samoei Arap Ruto kazi yake ni kutimiza ahadi. Poleni sana for what happened to us, but Mwenyezi Mungu ako na sisi, we be able to move forward na maneno yetu. Matongoretio ni Beatrice Wairimo, family ici cugite mbeca ici ni cikumanyihĩria ruo ruria matũraga naruo. Muthenya wa umuthi twacemania na Mr. Koimburi na ni atwika wega ni tondu ni atuhe kindu ya gutugiria maithori, koguo tukaiga president Ngai amwike wega. Kejuge Ngai endeithie ri ndina kanyumba gakwa na ni koiraga, so ni ngwamba gwathondeka. Mbunge wa Thika taoni Alice Ng'ang'a akiranira kwarĩrĩria uhoro wĩgiĩ tharĩkĩra cia nyamũ cia gĩthaka mbunge-inĩ ya bũrũri. Now we have a very good document with us here, the 22 of you of the families affected. Let me use it that word. Bwana SP, kwa sababu unajua maneno ya bunge, we want to tell you itakaa more than a week without us tabling this list. Kaa chini na watu wa KWS na tutengeneze, hata kama haitakuwa na pesa mingi, a sovereign emergency disaster kit. Ile watu kama hapo ukipatana na fisi hapo, ukipata jeraha kidogo, county na serikali inakusaidia. Ino ni ceceni ya Inooro TV Juja, na ni njĩtagwo Moses Ngigĩ.